Now watch me. Sky woman who know 1.2. Or my in I me phone. And I almost see some man come code or kumi. And I'm a car code now my transfer 3,700 free phones. And you almost transfer no now. Guy Accʋses say the Yamania scan to on shoot 2 minutes. Send at the Okita to know ya Beninti. Menene Kaigbe. And I see Omunjay and on a Marco Jammy at 2 baby. Misu mi sheda ni area o nti eba ni sana o my handcuff na afro mi sa nti o mu handcuff no na o mu jam ma mi ba fi to brokai ba me dey bro wi e ya rehosem pa e ya arehosem bi a esi wo Flagstaff house in fact bi e man pani en na be dey chire eti no eho and as I was semi Accʋses. And it's a brand be a friend say Emmanuel. Our cocofa Okada, a day to the quack baby. Now Okota police for Bonnie being some our Flagstaff house and nim pay Emma police free a Jojo Branty. In fact, the music a one winning now. A police face shall Branty edgy friend in some Emma the mobile phone so come so could use come a Branty. It's me ya could draw every assembly could do police station correspondence here. A busia assembly than the watch be. When ya so far so be as well as some Echo police station Echo report here. As for sending them one subscribe my page we. Then me adoba no so I'ma upload the baby once it's me aka. A face memory if say a cake center and as some as me dey a bro cake center a big baking company kese pa e butu dance man e ho and a aid in adwuma or the bosome ba ko asi ho or the ba be kire send ye two cake and send ye decoration and to so to fie na onya adwuma bi anye obabi ne nam ho no onya bibia afa na bra bonya fa ne cake center don fa ne nsa enye adwuma na be ye send ye be ono so e be nya ska e de agu ne butu free cake center e was 0554 640178 0554 640178 cake center able to dance ma wow be can be free cake center a be kwa register no discount be food that cake center e dey plan Ebusia fe yen so yensem no so abrant say Emmanuel ya abrant say bia ofa Okada ono de onim so Okada rider no edi boni bia police for ehwehwe no ana ase ne hompo e won nsem bia police for nya na omuni ni bedi on de anuane yanse ope Okada e de atu ne kwan na se na enim se Ghana ha so Okada e ka ways of transport a edi to kwan ho no nti ono so gina kwan ho no hye Okada man no e no stop no foe Ebusia mo kwa mo do Flagstaff house enim ho no e ho e na police for bi e stop mo mu gina Omujina no ono de oti Okada no so no ono ye passenger nti ono si fom afi o si fo no hu yanse Okada man no etu car no etu moto no e de adwane a police one ye se omo di Okada rider na chi omo anya no e no mo san ba ono na wafu moto na okọ ne baabi no ho e ka che ne se ne musika wo ho omo onfa ma wo abrant e kire se a police foi ebu no e gi ne musika nyina na 1.5 ewi a kire no omo gi ne mobile phone free ne nsam Extra branch and say on funny code Emma wom Emma branch and say or the code ni ma police phone call the phone nim ekoko yi sika na anonsum ye pa e di free the phone so ewi eche no a branch ni nya kokudro e di asem ni police station ekoko report ya asem no Emma police phone say e na police phone bi e di ayemi Emma otimi bodi mo call the mobile phone nim ko hu say ampa ye sika wom sika no aye yi yen edi ni baabi sika ni ko yen nyina e ba ya a branch ni kire say ni police phone ka kire ni kire say asem no de ba ho no emfa so bi amaso Pacho, your friend Amato to Emmanuel. Last been a me free Accra. Me pacho last been a me free Accra ba. Ena me fa Okada. Enti me fa Okada na me do frata as a nimo na. Ye ba na police for bi omu ye mi no omu kita police moto. Then the aba na se ya no. Enti omu abegina ese ye ngina. Enti ye ngina ye no na omu se omu achi ye. Enti me ye se me si afri moto no so na me the ochi moto no di moto no koye o di moto no koye na o ma chesi no o ma anchi no na o ma be chi me di ankopo agumisa o mu so ye di me call office na me me dia miti moto achi enti mu di me call office ma koye de office o mu si me nya dia ho na ba ko bo maso enti o bo maso wie na me ye di na mu di ankopo no gumisa na mu si yan call office ye koye sa na mu di me akọ share dua bi ase o mu bu me e di shock anyi na shock him enti o mu si manka me kodo a o mbe ku me na me si Now watch me. Sky woman who know 1.2. Or my in I me phone. And I almost see some man come code or kumi. And I'm a car code now my transfer 3,700 free phones. And you almost transfer no na guy Accʋses say the Yamania scan to on shoot 2 minutes. Send at the Okita to know ya Beninti. Menene Kaigbe and I see Omunjay and on Marco Jammy at 2 baby.
misu mi sheda nim area ho nti eba ni sa na oma yi handcuff na afro mi sa nti omo yi handcuff no na omo ja ma me ba fi nti me ba fi na me be report to Adenta police station omo si enya case nti me fa ko cantonments nti ye ko enu su ye ko so omo ya asem no se omo si omo follow message no on phone omo follow edi no omo ahu edi no omo si guy bi wo police or you suicide no omo di na ba mi so omo ma me hu nanim omo si there bi nti omo ma me hu nanim nti omo si mi nya botre ma nya botre sa asem no si e ko be 3 weeks ni police for na botre na me frɛ ma me na o si mi nya botre ma nti hu hwi enu mu ana e wo mbacho message no sisi a message no misa wo moto number moto na amkita no 8145 number plate no 8145 mbacho message no sisi a wo person hwa mbacho be hwa Akwakote abrante no mu asana ni abrante no eka no se sa na se asem ato no na oye Ghana ni na wakọ police station be odi kan kwa ya Adenta no mo se enye ho na wo so report asem no wantena so because asem no ho hia no na otu ana mo de call cantonment oba ho no oba report case no mo kire se mo call mobile phone mo din no ampa edin ye police ni afa mo mani hu nipa na mama na ehu no we ne nyina ana ema amanfo kase ne police fo ne mu bi abefra police adwumakunu no mo de ye Ghanaian citizens no ano ye hye o se ono akasa tene mamu Ghana timamu ni a o ye citizen na police fo ne befa sa kwan we su na wakọ report na wanya mu ai pepe bia no eno no mo kire se ko hwe UK kra hwe se ne Flagstaff UK no hwene abrofo ne de yom ebi kire se abrofo ne de bi mefiso yom krom na we de yan ye tie krom na se yan ye ho no ye de sei edi ye ho a na eno na manfo efre IGP se ombrem fi se nia amanfo keka ma bonte se as a police no wo mu na omo nye police adwuma ne ye no omo ya adoso complaints no ya adoso ne ye kire se police for corrupt no ye adoso nti be ya IGP hwehwe asemi mu abrante o hwehwe no be hu no abrante na kire se message da so on the phone so bi wakọ police station so akwa report so ko wonu ma obehu se ampa abrante na police station akwa report na o hwehwe asem no fama abrante ema abrante no se compensation bi anom de be ma na se ne sika mpo a wa hwere fi ne phone so akwa kodi a police for nsem no eno na so mbaji na ade ama no omfa na ade ema no se na be abrante no so ne kuma ebeto na efise ye nyina ye Ghana fo entimi ma se institution bi ede o matade o mo hye ne o mutumi o mo ebesisi timamuni na onu de oni kamafobia no wenum ye nsem a amanfo ka amanfo kire se o bu afu e asem no pa wo se IGP hwe se asem we de ontena so sa ne mu behwe ahwe makwakosi ase na wo mu a omudi fo wa asem no no obetwe maso we kwan ya ifata so se na nso wadwen esikyere ma ye hu e wo comment so aha eye too much page ya subscribe my page we mi adoma so ama upload bia wonsa atimi aka busu ya follow ye so e wo Facebook and TikTok eye too much gh makra